Jalup jatend duond bura mar ODM Abdul Swamad Nasir owacho ni lalruok e kind ODM kod UDM en mar miyo duond buch ODM thuolo mar chwalo kwayo mar jokanyo mag ODM koda ka jogo masiro duond bura no Kenya mangima. Kane loso Mombasa, gavana no ma Mombasa okwayo jogo mobalo gi winjruok madwa bedo e kind ODM kod UDM ni mondo gichiw thuolo kendo giriti nyaka kanyo ma jotend duond bura go biro rado kendo keto ayanga winjruok margi kar seyo riwruok mar UDA kod ODM. Kwa hivyo hata sasa watu wakitoa hisia zao, it means that the party is still very vibrant and alive. Lakini muhimu zaidi, sote ni ndugu, watu wataitana, tukae pamoja, na muhimu zaidi, ikifika mwaka 2027, hata na mimi pia si vibaya kama ninyi kama wana Mombasa museme kwa gavana wetu hayuko katika chama cha upinzani, yuko katika serikali, ama namna gani? Kwa hivyo tuingie kisawasawa, sio tumeingia hapa mguu haujulikani uko nje, mguu haujulikani uko ndani. We want to negotiate something that is going to be feasible for our people. Tujue tukiwa tuna negotiate, tunajua ya kwa sisi kama ODM tunapata wizara kadhaa, tunapata nini. Hata pengine yeye mwenyewe president aseme kwa mimi nimeamua nitasimama kwa chama cha